Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Mattu cemaat, densoğumuzlar жақсы ve tinchbi, esen aman жақсы tinch жүресіңер бе? 2005 жылқы бітіруші балдар, денсаулықтар іштері жақсы. Мен Баткен шаарынан Сатыбалдиев Курсанали Жомарт мектебин бүтүргөн. Мен азыр Булакбашыда турам. Булакбашыда. Анан биз эме кылган себеп биздин өзүбүздүн бир классташ кызыбыз биринчи турмушудан ажырап Айшенебиздин үйүндө турат экен. Айшенебиз дагы демекен пешене тагдыр экен. Улам ушундай бир үйдө экен. Ашта өтүп кетиптир. Ашта өткөндөн кийин эме кылыптыр. Башка үй бошоткула экен. Ашта Айшенебиздин үйдө экен. Ошону бир тартып эме кылайын деп. Мына ошол баягы бул Булакбашыда. Огород ошол. Классташыбыздын турган жери Айшенебиз менен классташ кызыбыздын бир уул бир кызы бар экен. Алланын сунуксу экен. Экөө тең ооруйт экен, оорукчан экен. Assalamu alaikum ve rahmatullah ve berekatuh. Allah'tan tınçılığı jana salamı bolsun. Dostlar, densoğluңар, иштер эсен аман. Бардыңар тынч жүрөсүңөр бе? Уста достордон Алла разы болсун. Бүтүп койдулар мына. Мына досум, мына Алла разы болсун. Мына экөө калды. Азыр экөөгө ушу болушча үстүгө төгөрөт. Кийин тартып түзөп коебуз. Каласы менен колдон келиши эле саны койдук. Biriciden Canüye Gacı'dan Allah razı olsun, keç buna kelip çoktu ve kelip bolunu toldurup kettir. Bana uygulasa ballar kelip tegizlep taşlaydılar inşallah. Mana taksırım Hazrettin düşürüyor tat ballar. Ben de önde öyle ketip kalasın. Nail de koyuyorsun bu demek oldu. Mana yaşımız şu kişiye yetişiyor. Dostlar, assalamu alaikum rahmatullah barakatuhu. Tinç iman esen amandan atırdыңар bı? Allah'tan kalası mana ustalar geldi. Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Dostlar, densoğluңар жақсы bı? Esen amandan жүрөсүңөр bı? Allah Taala'nın kalası menен классташыбыздын үйү башталды. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu. 2005 жылкы бүтүргөн достор, денсоолуңар жакшы бе? Тынчпысыңар? Үй ичи, бала чака, ашынашталар, шаардагылар, Европа, Корея, Япония, Россиядагылар бардыңар тынчпысыңар? Ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Урматтуу жамаат, 2005 жылкы бүтүргөн жигиттер, кандайсыңар? Денсоолуңар жакшы, тынчпысыңар? Эсен аман, үй ичи, бала чака жакшыбы? Аллахтын каалоосу менен мына бизди себепчи кылып Аллах ушул жерге, Айшенебизге, классташыбызга Аллах Таала үйдү белек кылып атат. Биринчиден ошо 2005 жылкы бүтүргөн достордон Алла разы болсун баарыңдан. Assalamu alaikum dostlar. Tınçpısыңар? Денсаулык, иштер, үй ичи, бала чака жакшы тынч жүрөсүңөр. Мына азыр теректи алып келдик биринчи рейсине. Allah razı olsun bardağlardan. Assalamu alaikum dostlar, tınçpısыңар? Mına ikinci reis geldi, Kuda kalasa düşürüp otağız. Allah razı olsun bardağıdan. Ustalarım işte otağız. İnşallah. Ошо башыга чейин
Armatur birden ulama bolbaydı. Kuda kalasa bardығы жақсы болады. Armatur 12 10 14 ve 12 ekan şundayda. Armatur, российский armatur. 14 ve 12 ушундай. Угольникте қалың адамы. Қалың угольниктен. Şundayda. Mana kirgen jer mana kılası. Үйün eşikleri koyulup de sonun bolup görünüp kaldır. Ayderkenlik ustalardan Allah razı olsun. Istıktı, soğuktu urvatat. Ustalar kirgen jer mi? Xudo kalası mana eşikler koyulup жақсы болып жатты, көп сон болып көрініп қалып тұр. Айдеркен ustalardan Allah razı olsun. Assalamu alaikum rahmatullah ve berekat. Dostlar, денсаулығыңар үй içi бала чақа есен аман тыныш жүресіңер бе? Шаһардағылар, айылдағылар. Аллахтың қалаусы екен, мына классташының жиганша жақындап қалды. Арматурды қойып мына ұсталар. Арматурда ошо башында айтқандай эле 10 сантиметр киргизип, улама эмес стаканса коюп мына арматурды. Ошо башыга чейин. Ассаламу алейкум рахматуллах баракат. Тынчсыңар достор, ден соолук иштер бала чага. Аллах тааланын каалоосу менен мына сессон пояс коюлуп атат. Классташ кызыгы. Бүтті опалкаларды синемай тәртіп жиып қойдық. Анағы. Şu жағаға разы болуға барынша қолдан келгенini қылдық. Мына. Келіп ұрайын қойып лазер атып көресіңдер. Assalamu alaikum rahmatullah barakat. Dostlar, денсаулықтар иштер бала чага тынч бе? Баарыңар тынч. Аллах тааланын каалоосу менен бүгүн насип кылып электричествоны тартып атабыз. Достор, мен жолдан келиши аракет кылып мына бир комнат болду, мына бир комнат. Кішкентай розетка. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достор, денсаулықтар үй içi бала чака эсен аман тыныч жүрөсүңөр бе? Шаардагылар, айылдагылар, Япония, Корея, Европа, Америка, бардыңар, Бишкек тыныч жүрөсүңөр бе? Үй içиңер тынч бе? Бардыгы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достор, денсаулықтар үй içi бала чака тынч бе? Şu ayış gözlerim Allah razı olsun. Ушул торсунду алып иштете бериңиздер, гарбилди алып иштетиңиздер. Алланын разылыгы үчүн биздин салымыбыз кошулуп калсын деди. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достор, денсаулыктар үй içi бала чака эсен аман тынч жүрөсүңөрбү? Бардыгың жакшыбы? Аллахтын каалоосу менен мына кече айыш көз мына гарбилди берген экен. Жетіп мына ustalarga aytkam, kecha тыкыс кылып, жакшы кылып койгула. Ассаламу алейкум достор. Тынчсыңар, денсаулыктар үй içi бала чака зорбу? Ustalar мына зардабалды уруп ататтар. Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыктар үй içi бала чака тынчпы? Достор, мына Аллах тааланын каалоосу менен ustalar иштеп атат. Assalamu alaikum ana. Allah talan kalası men ustalar alıp atat. Ustalardan ham Allah razı olsun. Bunçalık bulup dep kütpödüm. Öte sonun urup atatlar men bana gördüm. Ya kıl jip, mana kıl. Mana jip, mana. Dostlardan ham Allah razı olsun. Dostlardan ham Allah razı olsun. Allahu Ekber. Sizge balası.
Birinchiden Caniye Gaji'den Allah razı olsun. Olaydı kıldı mana dostlar. Sizler qo'shgan salımlar öz daragine kelip xizmatni qilib iş baştalып ketdi mana. Xudo xolasa ha desenger bitirip taştaylık. Allah Taala'nın razılığı için. Bergen hayır sadakalarınlar Allah Taala'nın derginde kabul kılgan olsun. Nake. Ben konjöktörde çıkıp geldim. Bir paçka şurup, 1,5 kilo dedi. Kança dedi bilmeyim şu 1,5 kilo algan. Bunu al. 2 ta. Buna 2 şütük. Bunu al. 8 şütük. Şular da gelmiyor hazır. Bugün keçe Xudo xolasa mana Şipir durgan ustalar kelet. Ona tagida tunika fondu vadastogunu koyatlar. Ondan keyin ele anan sırası ana buna fasatçılar kelgen özleri materialda alıp jüretler. Keltatlar joldu buna. Ertege Xudo xolasa 6 adam işleydi mana. Dostlar mana şu Garbilde de ötkende klastaş kыздын үйüge bir ay işgöz bergen. Oşonun dağını artıp kalganda bunu da bolsa Ahmet Dostun үйüge jönötöbüz Xudo kalsa inşallah. Keyinki reisde Ahmet Dostun үйüge jönötörüz. Oşol dost aşkadanım Allah razı olsun. Dostlar mana vadastoktor dayar keçe kelip çağırıp ketken mana. Uzun ele şu yerden kelip zakazı bergenmiz. Şu lesa berip atkan Emil dostlarım Allah razı olsun. Tapkanlarga Allah Taala baraka bersin. O kızların baktısa bar olsun. Ana bana keçegi materiallar, tunika falan dayar mana. Da kalasam ertege үйден sırtı вообще başkaça болады. Dostlar Caniye Gaji менен сүйлөштүм. Ertege Xudo kalsa sağır menен kelip mana topraktı dagın mana topraktар бүт тап-таза кылып үйдүн арагында да бар. Ошолорду тап-таза кылып алып берем dedi. Lesаны koyup ustalar işte берет. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Mana alimin eşik var. Eşikler mana. Öte bulatna emez, öte arzan emez. Çat giyden zakaz verdik. Aynekti de manda kılasınlar da zakaz bergem. İşte bu kışta bundan emede jazdamda seken açıp bilesiңер ғой. Осы айнекчилер сразу эле ашындай эле кылып жасап берем битте болду деди де токтоп туруң деп ушундайча заказ бер дедим. Ана достор. Айнек жасаган достор болсо түшүнөт ана. Мына ал дос маша достор маша кирген жер залы. Bir komnatası. İkinci komnatası. Üçüncü komnatası. Bu duş. Bu kухня. Айтсай мен қатырам. Dağıyan kazınarsa geri versin. Suların soğukluğa versin. Aynen.